niko murahari se he Dayila ndaje le monde parangwe Yewe natwe Kigali turi muri mwenzi ubu nafunze umwuka gwenda guhera ni bino by'abayisilamu bishasha yuko habaga hazabira yidi mwe mukaba nyine muretse kujyaho gake ubu ntaho ndi kujya naho ndi kunywa ahubwo nje ndakubwira ibintu byemere uzi ko ahubwo banampinduye nitwa siya ndashaka kuba umusilamu ubu niho ndi gutekereza wabasha gutora shahadu shahadu se nkamutora kereka muzi wenda nkaba namutora nundi tukamuri wowe umenye ko nawe ufite ikibazo mbega make uri nawe utariho hanyuma shahadu akora iki ntago ari umuntu ni nk'indahiro ukemera ko Imana imwe ari imwe rukumbi yego n'ubundi Imana ni imwe amategeko yawe urayazi ndayazi amategeko 10 y'Imana nangaye amategeko 10 y'Imana ni tuzagera muri za 30 murabyibuka ko abayisilamu bamaze amasaha make basoje igisibo kwirayidi rero byagenze bite uyu munsi ganirayidi tugende kutujya kujya wa muceri kobwe ntaga tufite mu menyo ndatora ishengo ry'umugano hari umuhanda nzo tujura munyago umuceri wabo haya alaikum salam salamu salam halala jewe ariko je ndumusilamu abanga ukozanga afite akaneza halaba hale nukubaza bica abantu halaba halihe layidi ilahili hale mbaraka halaba hala la shala yihli hal ndabakanze kora n'abamambure bagiye kuguhunira ibi none bamenye bazonyica barayihunye kwe Batista ndio kichwa na mataka kabenzi. Uwe mwene se batonzi uzengera mu madivu. Waje mu Bisilamu wowe. Ahubwo umugore wawe yarambwiye ngo ingurube bayifashe ngo yamaze ibijumba bya rubanda. Tangurube ntungaga nje mu rugo rwanjye kichwa na mataka kabenzi. Umusiramu nyawe atari kangahe ku munsi? Niyo wasara inshuro 5 cyangwa 10 20. Urabizi neza? Jode ese ubundi kubera iki atari byiza ko umusiramu arishikora ifoki yera gutujye dukeya kurisha ibiganza byakamye inka nibyo byiza ndagafusha ruka muri no minsi ibintu bimeze nabi abakobwa ngo nuko mwiteguraga mugiye kwirayidi irayidi yabaye irayidi koko wowe ngo byakugendekeye bite ngewe reka nkubwire abanyarwanda ni indyarya kubona umuntu nk'abamenya ari inshuti yanjye aya masaha areba ahantu ageze ntago nkanampamagara habe no kumbwira Clapton turi kurira hano bana abasilamu ndababonye guhera kuri timu yanjye dukorana mu muturanyi ndanabirukanye ko mbona abavumbye mufite ibibazo ariko se ngo hari n'abarokore mwagiye kuvuma umuceri mana yanjye mumwe mwiyise n'andi mazina we Haruna ni Haruna Haro assalamu alaykum nari kuba umusiramu habura gato ese ubundi tumiwe usarira he njye buri nteranira muri adeperi kivugise njye nsarira hara ku musigiti wo kwa Kadafi hariya mu biryogo Kacyiru ngaho mwiriswa rimwe wabuze bismillahirrahmanirrahim Muhammad sala ashrafu hakimi niyade mairezi sadeomani Abubakar Muhammad Kudus Abdullah Muzamilu Hamza amin subhanahu wa ta'ala iyo sura imuhe Qur'an iri muri sura Al-Qaida cyangwa hari na sura Al-Shabab toka n'abagabo ngo ntabwo muri abatekamo ariko se turabateka mitwe atuni to slap him Yesu
God have mercy upon us. niko mwabaziramu abavubyi muzabakira ko mbona bikaze nge mumbwire niba nabo bajya babatumira kuri Noheli cyangwa kuri Pasika. Mu minsi ishize kandi umuhanzikazi Aline Gahongayire yagiye muri Tanzania mu gitaramo cya Christine Shusho. Ahangaha rero yarafashe agaselfie maze hazamo na Diamond Platinumz. Ngo iki papa cyangwa ikintu cya mbere cyanyigisha ubuzima bwanyigishije kutimana. Ewan uratanga ugapfa wakwimana ugapfa. Ubuzima bwanyigishije icyo kintu. Ni iki kindi se ubuzima bwakwigishije? Ikindi kintu ubuzima bwanyigishije uranywa ukagira icyaka, utanywa ukakigira. Bera rero wakwinywera. Ikindi ubuzima bwanyigishije ni ukwiberaho nk'uzapfa ejo n'ubundi nta myaka 100. Chérie, pas fait mal, oh, pas fait mal, oh. C'est vrai qu'on pile non nous pas bon. Même 40 sont moins différents. Tout ça, c'est garçon. Ibyo mbonyeho ndumiwe. Ubutumwa se bwo burareba ndera. So wena ari akura afite imyaka 30 wa mwana w'imyaka 19 urashaka inzu nk'era ari yakuru ikure. Udihuva mwitako. Umva baby. Taha iwanyu musharinge kawunga bya kiro n'inusu baguze muri nka 7 ubirebe bigutera umujinya. None umwana ukumva arikubwira ngo muri wingunije gusura umuhungu ngo shaba mu nzu nziza wakigoryiwe kabyuka gusiga mu buriri bw'akajya mu kazi ari gucungishira umukozi ngo utamwiba. Ko wahindutse. Ubundi giye bura nka kete ni ukumutera indiri faster pa. Undi wa kabiri pa. Shut up siba. Umva nagukubita ngiye ngasubiramo kano kanya nagusekura ngafungirwa kuri. Arahindutse. Nta kintu kimwe nifuza. Icyamukabona ko nahindutse. Ndeba ukuntu mbivuga. Ngo iki? Mujyana ibintu imbere y'Imana mukabishyiramo n'ibintu by'ibikabyo by'iterabwoba. Ngo mana umukobwa wawe ndaje kandi ndihuta ragide. Sintinda hano mwami ni umunsi umwe ndi humara ariko ntahe bitunganye. Nawe urabizi ko nutabikora umurimo wawe uragawa. Birihutirwa data wa twese byihutirwa igize. Mana yo mwijuriza ibintu byihutirwa. God have mercy upon us. Harya abanyeshuri mwaratangiye? Ndebera uyu mubyeyi. Ubundi ni wedere gite? Ni ngiye dere gite. None se manelivare nguha kujya unyurukanira abana ubirukana gute? Abana bawe nta manelivare batanze. Ngwiki? Unyirukishiriza abana inzara gute? Ufite igifite mu mufuka uruzuye? Amatama aruzuye abana bandi birukana gute? Wambwa. Nagaruka abana bandi. That is being stupid, totally stupid. Totally optimally stupid. Yakavuga ngo byakugendekeye bite? Muri iyi minsi nukunsengera cyane kabisa kuko mfite umwaka muri iyi minsi. Ko nta cyumweru ndi kumara hanze. Ejo bundi mvuye Musanze mfunguwe nkigera hano nta n'icyumweru. Bamuye n'ikindi kigeragezo cy'umukecuru namusunitse gatoya yikubita hasi. Barongera baranyata. Hanyuma se wenzuvu we byagenze bite? Ndimo koroherwa Umutsi bari bawuciye. Umutsi ahubwo nuko wawushije gatoya. Sibyo biba kuti umutsi bafata bapima sida nari kuva nkahita mva kuri serum ariko kwera Imana nsenga
igihe maze muri sinema nyarwanda ndi umusitari ahubwo urumva nzovu nafunzwe sibyo ahubwo ngiye ndeba n'aba bagore ndimo kuzira urafungwa ariko kubitwa buri munsi ariko aho kugira ngo nzafungwe nzakubitwe. Mbere yuko tugera kuri bamwe barasha imbogo rero reka maze babwire ko bamwe izi mbuga nkoranyambaga ziraza kubasaza neza neza. No. Zirabasaza tu. Barasha imbogo rero mu buryo bw'imyandikire reka mbahere kuri Tijara Kabendera ntajya yiburira. Tijara aragiye arandika ati iyo uri umukene ntawe ukenera kukumenya no kumenya impamvu ukennye n'inkomoka y'ubukene bwawe. Tijara ngo nk'iki nk'inkomoka cyangwa nk'inkomoko. Barakomeje urandika uti iyo uyakamase ukayafata koko bisigara byitwa amazina menshi ukamenyekana ukaba wo buri wese atangaho urugero. Nanjye ayinzi impamvu pe. Tijango nawe iki ahangaha ni washatse kwandika uti nanjye sinzi impamvu. Waranditse uti ayinzi no warayirashe. Indi mbogo mfite ni imbogo ya Edi Kamoso umunyamakuru dukorana hano kuri Radio TV10. Yaragiye asubiza ku byo yari yanditse kuri Twitter maze arandika ati bari basuguye agakipe karabereka. Edi ngo bari bagize bati bari basuguye cyangwa bari basuye. Mana we arayirashe mbi cyane. Imbogo zo mu buryo bw'amashusho. Niko mwebwe ngo hani muntu niki? Hani muntu. Nubuki bw'umuntu nyine si hanize. Hani muntu. Yego ngo bavuze hano umuntu. No. Hani muntu. So urukundo se rw'abantu babiri nyine. Nshobora kukumva ngo hano hari umuntu. Niko ndi kubyumva. Nuko niko Imana ngo hano hari umuntu. Hane numukunzi. Umuntu numukunzi w'umuntu. Ubwo hani muntu niki? Numukunzi w'umuntu. Ngaho gerageza nawe usubiremo kano kantu. Chercher ses chèvres. Subiramo. Chercher 16 chèvres, c'est cher. Toca tu. Ora potea. Coco Jojo. Chercher serve par ses chers. Ouais, grave. Chercher serve, cherche. Ouais, grave. Chercher serve, cherche. Non, ouais, grave. Chercher les chèvres, cherche. DJ Brian ngaho sengera abantu bafite ibibazo. Nasengesho mfite. Shayibaza ko numva mfite umutima mubi nge nago nasenga. Nese ubyagenze ko. Nyine mba numva nishimye. Nago najya gufera abantu rwose mu basenge. Nyine ndakomeye nese ubu ngubu ngewe ndo automatique. God have mercy upon us. Ariko se. No, I told you to leave it 2 million. What are you saying? Excuse me. Aujourd'hui aussi, c'est rien. Pas du tout, No, now. What do you mean? She came to the house. To do what now? Hey, le monde part en couille. I don't like this kind of. Why would you be telling me that kind of thing? I will soon beat someone's child. At this moment that he knew
Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. Yemwe mwabamotari mwe nimuze hano murebe. Hey. Daïla. Le monde part en couille. Umwiyenzi usigaye uri kuri iyi mihanda uzatwigisha kwihangana tu. You know you can be prosecuted for that. Are you normal? Are you normal? Are you normal? Yeah! Continue. I don't want peace. I want problems always. You know you can be prosecuted for that. God have mercy upon us. This man. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Jesus is Lord. I want problems always. Abageni barira baracyariho by'umwihariko mu banyankore. Mu gihe rero bamwe baba barira abandi baba bikatira umuziki. Hanyuma saba ngaba bongo byagenze bite? None se ntabwo bizi bavuye gusezerana. Bavuye gusezerana n'ukuri ntabwo bizi. Nanjye mbonye bigenze bityo sinzi niba bamuroza. Zamufashe izo fone bateze kwiba. Nakanu mani mwaba mumukikije. Ya myenda iri hese. Ninduri wo mwambari. Ya myenda iri hese. Subhana wa ta'ala shitani se. God have mercy upon us. Uyu dogiteri Nsabi rero nakuye umumotari ndabona harahuye n'ibibazo. How much? Utangiye kuvuga izindi ndimo bwa amafaranga yanje ndagabonara. How much? Mafaranga. Niko mana nakoze iki? Ubwo munsi nirigwanye umwaka umunsi wose. Wa mbere ndamutwaye anywereye itabi hejuru. None nawe urabihinduye uvuze izindi ndimi. Izo mitwe z'Kigali ninje mwabonye zo kuzikorera. Sorry, I don't have Manyarwanda. Take this. Ibisuru kuma nibi? Money. Maganje twavuganye inote y'igihumbi. Wabura umuzungu. Si wavuga nkanje ko dusa. Bro, so you see, Manyarwanda is I don't have Manyarwanda. So you take this? Yewe nawe nakubonye ubwo nurundi rugamba ngaho tuje mu ngumi none karibyo namenyeye. Mu kirimi cyanye ingumi muzitaga iki? No, okay. Ingumi. What? Take. You can keep change. I think this is enough. Anyway. Reka nasubikira ngamba bwira ngo ibyacu nakagaruka komezwa natwe ku mbuga nkoranyambaga nitwa Fifi. Ciao reka mbasigiramo akaririmbo karimo Jado Sinza Karabutoni Kibonke ndetse n'umukonyine. Yesu
ndahindurwa gahurira mu bugingo ni Yesu